Well, to me, another year, the other place that was sick. It ain't young upon the son of place or they are chaying. Or they then so affirm yen. Yen I can say nipper year touching. Yen I can nipper fee send it as so near so. Yen I said Naki Abama Bua Brabum. And then Yamiam yen it as so. Wa me ahoto so wa braboimu ame o se echeche kro nya me ne mere ne so na so na ye kese dia mai ya me hiro bibia na dai ye ne koton ade ye nya atofo ye ne kopa ade ato ye nya bini ento ye koso hye nya kopon de no nya mabre ne abre nyina me de dia kwasi ensia Asem Yi Di Ka bre na edrusen awura me bo anan kakra ewo Medina Zongo Junction na emsa de medika hu ye bae se bia ekeka kono ano ya de minim se bia yenyanyi MMDCs ne so ntina bia ma ne ba ne sa na sene afedie Medina for abandon sa overhead na ye ma omo no na afi all cross kwan direct no eya yehu eya yehu pa send ye jai overhead no na enne ye cross kwan no kwan no especially ni adenta de no ya ye hu demonstration in some 2018 or so send na ye cars bobo nkrofo e wo kwanim abama ma wi overhead ya ban ko pre no ko ye overhead na so ne ye jai ma overhead ni tim honum na atofo ani atonfo amafo ne ton ne ma overhead ne so ne ye gya to na ye twa aka akwam no ano ya yeden. And I remember this video that I said who enjoyed the na I remember this video thanks to Joy News say time no me demonstration about say overhead no ye nye cars bonkrofo na ye shit ties e wo kwam because they see a new overhead. A man 4 person cross the other side. Onim baby. That about my I Joy News video no. A man 4 person cross the other side. Ye nim baby be fadiako. Oka so fa kwen penaka so ba yobon. Ye demonstration che. E o krom hanom. Me patch me Joy News video that time I'm Joy News video no. A man 4 che o kwam. Kan semwa ensem fata shitai akoma ye nyina clock odi ekirebi because amafo ati adenta ne Medina bo fu se overhead ayeye no ye nyanwie ye ana nkrofo cross kwant no cars ebo amafo especially se wa school wonum these are the kind of things are not a course. So me can year, say 2018 or so. When in demonstration or yet man for adenta, and I ask myself, say, Satan assembly members now, almost solidity and nimono, almost hefane. The indiscipline in this country, no, too much. The indiscipline. Sometimes one shey no ano antonarika but can't money kwa soka because sebi nya lo sebi bru sebi okonto e tire bia se ya reason no ya na question kakra ho se kwa member demonstration kese pa e kra kro dwam se ade se ye nye overhead ti krofo ni ba bia be fa that am second video by can get of GH1 TV am second video na hwe ade ye wen wie no ha Ghana ebe ye be che make it is a way this one should be I think 2019 or 2020 time a police for the city gas no edu on Jim Safe wo abe cross no ye be mu abu kotoje na say asotwe na amanfo yeso eso so ne kone kohwe ya so den dodo Ghana for ya so den ya so den there's a discipline we see the way no
so be na atode abo ye due o se eye die no what kind of indiscipline life na way musa no why nipa ben ye yenye ya ko ho ye wie ne anyususu a ye se da bi anyusu ba bia ne ye se ye fa nana kas gbe no e kwa ne ye be safa Carlos said yes oh they be afraid yajinsemu and they say that pass also the same thing uka obia benya excuse and ba bia wono and e kwan wa and my koyesi ba bia o si ofi se ebe no si be se gya ho akotwa ka akwani Chale, empeni for chale bi omo ya ade. Chale bi empeni for so ya ade pa managing Ghanaian. Eye difficult. Eye too difficult. Managing the person called Ghanaian. Eye too difficult. Yes, so thing. E tenu a place ni bi am ni ko na say oh, na officer na mo pause na bi nyima dwuma. Anya make out say nipa asem unity wonfo bew no what say baba panimu bi on so e cross kwan was papa we me na mko turu phone kan chen say olima ba bia afa ka betimi abo ya ye overhead koda ko faso na mo de those assembly members na mo ye hwehwani mu adentan medina fo no ya mo ye hwehwani mu di ti mu eye oye kire no mo maka asam obi ne say wo say ye demonstration but yes we be ka che wo kromo anom mo bet yes mo ye be ka che wo kromo anom si esi aso de nesabi ye tifa ya dwen anya adwuma mo maka asam obi ne sante si e demonstration o medina ne adenta matis mo be ka kire kofo okromu anom edi di pane ye de yen ko ye freefa ye ko ye freefa but that's man fancy kai to be na so one so one na reka be cancel money kwa se oka I'm for happy birthday confirm me anka 7 year or say bonsu eni o say na birthday you wish you happy 40th birthday nyame wo shira na onyo kese asante mapone de share you are 40 years today and you've come a long way nyame do bedru happy birthday o say bi dia kwesi esia o man ne kwabla asante na be ya fire crado e de pensem mu eto aso Asem Yi Di Ka background